Tala Fou se whaapoponga o tala mai Ausetalia Radio Samoa. O whai lofi na ngalo wha alio nisi o whai a onga i se suenga na whai ai wha te tau le soifua maloloina o le mawhauwhau. O lātou wha ari ai o le le o le soifua maloloina o le mawhauwhau, tele o le teimi e wha alu e matamatai le screen o se telefoni po o televise po isi whainga wha ono po nei, wha whitauli o lo whea ngai matangata tala vou. O le suenga na whai le Beyond Blue le tausanga nei, whai loa lo ielo nei unga i le APC wai loa ai, e na o le toa tasi le whai a onga mai ni whai a onga se toa tolu, na tau te manatu o lo le leile tūlanga o le soifua maloloina o le mapofau tamaiti. A mai le toa lua afe tolu se lau ona sword weave o whai a onga na o fia suenga, pe amare varu 20% o i lātou ia e mōri mau o lo iai a fianga i le soifua maloloina o tangata talavou. E ui o leo o mai o telefoni whea avea i wa iai fo ini swinga le lei, wa iai mō tamaiti matangata mātutua i tūlanga o fso ta inga, pei tai wa whaafainga tai o na sa o le tūlanga e taula i iai le tama ma le teine talavou. E manatu whaia onga o le tele o le taimi o le tamaititi e alu le telefoni po isi masini tau teknolosi, wa afu ai nisi o whaafita au li o whenga i nei matalavou. Whai mai wa tāro sanga i nei e minista o onga, le whaia o seilo i longa i le tūlanga tau le soifua maraloina o le mawhauwhau. Wa amatale vai aso i lapta inga mo tangata ni New Wales e whaatau le vevela o le ai le stete mo isi aso e toro le aso so mai, ma o sao ni unifo iau unanga e whea ngai mapuipuinga lau tele mo ni a whianga i tonga wao le stete. O le ofisa o le waa ai tau o whaalau lua mai le lapta inga le nei mo le South Coast, whaapele i la wara ma ua whautuaina o le amatua i vevela. O le lapta inga wā ngai nei tangata mātutua o ta maiti la iti a meise tina mai tanga, mai la tau e ia awhianga tau le soifua maraloina, ia whae tete masa ili no fuanga malu e mapu iai o la tau fale, po o se fale tusi, po o se taulanga wha tau foi. Fautuaina le tāpunia o wha malama ia poloka i le sawatu o le bevela i te tono o fale. O le isi whae tu o fautuaina o Bateman's Bay i le tu i saute o Sini, ma o le ripoti ma le ofiso le tine mu o ta uai e limas fu whama ta upe au fiei le afi, no la tau ngāru rue ai o mai le so, taru mai le whae ngore vai aso. O le aso lulu o ta uai o no whae titi ai le bevela e pei o na fautuaina. Ua wala wina le toi whaafo i ane o se o loa mai le supermarketi a Aldi, mai whae tu e pei o New South Wales, Queensland, Australia Saute, Victoria, Western Australia, ma le ACT. O le double plug USB PowerPoint o le brand o le Workzone, le ua toi wala au mai le whaafo i atu o na iei papolenga i nene i mafu waile sa sawane o se api i fale, pesi pa kai fo i se tangata. O le lapta inga e whaapea o te tauna wawe tau fia lo le whaongaina o le eitu ai ngā palaka, ma ua whai tau maasina tauna na amata whatawina le o loa lea i le atunu i whale o loa o Aldi. E te tauna toi whaafo ia palaka i so se whale o loa o Aldi, ma le toi whaafo i ane o alato tupe. E whai rawa se tinga ina o manuanga o le tangata o iei nei se whare mai i Brisbane, o ia le isi nā whaina ma se whale lawe tau ta avale na tura mai Ipswich i le astronafi na mariu waisa isi tangata e ruasu lima tau sanga na matua. Whai mai e tolu ta avale na lawe vea i Amberley Ipswich, po le kwata i le fitu i le whewhena nafi na ua wheto aise ta avale le Mitsubishi Lancer, ma se loli, ma so atu ai le Lancer lea le isi ta avale le Toyota Camry. Ni putia le 9 News o le pasese sa ile no 4 pito i tu o le Lancer, o ia le ua maliu wai lava i lea no fuanga, o le aveta avale o seri e tolu tau sanga o lo tinga aina nei le wharema i Brisbane. Whai mai e leini manuanga o le aveloli, ma le aveta avale o le Camry, ma o lo o faa wau su e suenga, i le matau pule i le so. Ma le tala muli, o le amatanga le vasa nei watu vai mai e i whanua le tausala o Samoa o le tausala fo i leo New South Wales, mo e moana sa whaato a Swenki, ma ua ia vai i penga ta whailangi ata o le teimina tu vai ai ni malai wa alele i Sini, whaafeiroa ia le mamalu o Samoa na poto ai le tau na nafi. Wa ia i ata i penga ta whailangi le sangi fia o ainga mo e mesere atunu, na awa noa mo le whaafeiroa ia o le tamaita i tausala, i lona toi fo i mai e i whanua o le i tapenatu mo le tausanga atoa, o le angaru rue whaatase ma le ofisa o turisi Samoa i le whaalaunua ina atiri le atunu, ma le whaataunu ina o na tiu te whaale tausala o Samoa luafirua tolu luafirua whaa. Sa whaale o fo i runga o peng tu whaelangi le nganga whaafatai le presidente o le Miss Samoa New South Wales i le lango a inga mawo e meise Samoa i New South Wales i le tapo ia o le tamaitai o moe moana i le tauwanga sa whaatautai i Samoa nei umanui ailo na tau mwhai. Na whaia whaafiafianga le matawai Pacific Cultural Arts, whapea nisi sa iei le whaatarina o le taunu umai le tamaitai tausala i le marai wale le whaavao malo i Sini. Mai ngole nao tala mai Ausetalia mo le amatanga fo i le nei mai aso, ia manuia tele whaiva matiuti o le tātou tunu o le awhenga iei mo fo i se ispa poponga tai au
Soifua.